kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho go tlisetsa yona ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihlo tsa tsona ke tsena di latela. We are indeed concerned about some of the recent development that may weaken this unity. Tlatsuwa mo Presidente Paul Mashatile o tshetlehile puo ya sehloho Peter Mokaba Stadium mo ho neng ho ketekwa letsatsi la basebetsi. For as long as the EFF is still alive, Marikana will remain alive. Moetapele wa EFF Julius Malema o re toka e ntse e tla baahi ba Marikana ka puso ya EFF. Through our national labor migration policy, we are promoting safe, orderly and mutually beneficial labor migration. Basebetsi lefatshe ka bophara ba ipiletsa hore mathata a bona a rarollwe. Moidumela moifona wa ditaba tsa Sesotho o yentse o tlala seatla le letsatsing lena le leholo la basebetsi. Re utlisetsa ditaba mona ho SABC Thulo le hae puong ya matsoho ke na le Mphotime. Tsitsipano e ntseng e rena ka hara selekane se eteletsweng pele ke ANC ile ya tota moketeng o moholo wa letsatsi la basebetsi o neng o tshwaretswe stadiumong sa Peter Mokaba Polokwane provinseng ya Limpopo. Ha santse e leka ho amohela qeto ya SACP ya ho ikemela e le mokgatlo wa dipolotiki dikgethong tse tlang. Mokgatlo o re qeto ena e bakilwe ke ho hloleha ho ntjhafatsa selekane ka dilemo tse fetang 22. Motlatsi wa Mopresidente Paul Mashatile o re qeto ena ha eba kgahlisi. We are indeed concerned about some of the recent development that may weaken this unity. So as the African National Congress, we are saying, whilst we respect the decision of the SACP to contest the coming local government elections, let us all do everything in our power to avoid the fragmentation of the working class struggles. Mokgatlo o kgothaleditse hore ho be le kgotso ka ha o tla tswela pele ka qeto ya ona. Dr. Alex Mashilo ke setho sa komiti ya mokga. We need cool heads. We need to relax. We need level-headedness. Otherwise, we will tolerate working with the enemy and become intolerant with working with our allies. Ha ditaba di sa le mona, jwalo ka karolo ya dintlhakgolo tsa yona hore selekane se ntjhafatswe, COSATU e boetse e kgothaletsa tshebedisano mmoho. This alliance must be united. We must always remind ourselves that we are allies and not opponents. Ho sa le jwalo mopresidente wa COSATU Zingiswa Losi o fane ka molaetsa wa tshepo ho basebetsi ha mokgatlo o ntse o phatlalatsa ntwa kgahlanong le tlhokeho ya mesebetsi le ditjeo tse ntseng di phahama tsa bophelo. Our unemployment must be treated as a national emergency, like we did, Deputy President, when we were dealing with COVID-19. We believe as this federation that the issue of unemployment, the issue of young people that are not in employment must be treated as a national emergency. Ditaba di sa le mothating ona. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi o re tsamaiso ya dithendara haufinyane e tla ba ntho ya nako e fetileng provinceng ka ha mmuso o ikanne o ntlafatsa phano ya ditshebeletso. We are here now to start the process of building the capacity of the state so that the state can solve state problems on their own without relying on tenders. Ka Kimberley teng basebetsi ba hlahisitse ngongorego e kgolo mabapi le ditjeo tse hodimo tsa bophelo mme ba re ke bona ba jereng boima. Ba ipileditse ho mmuso ho tla ka metjha e tla nolofatsa bophelo ba basebetsi.
ha re leba ka Mpumalanga teng re fumana hore motlatsi wa mongodi e moholo wa COSATU Mkhomazi Thwala o re Mpumalanga e ntse e itshetleile haholo ka merafo haholo mashala mo a hlalositseng hore a na le kabelo e kgolo moruong wa province le khiro. Ditabeng tse ding re fumana hore mokgatlo wa basebetsi wa FEDUSA o ketekile letsatsi la basebetsi ho phatlalla le diprovinse tse agang Mpumalanga, Free State le Gauteng. Johannesburg Dam Federation e ne kgobokane setsing se seholo sa tlhabollo ya batshwaruwa sa Sun City. Hara ditaba tse tshohlilweng ke weketso ha ditefello tsa di-medical aid tsa basebeletsi ba mmuso ka 9.5%. Makala a mmuso a kang CCMA a ne a le teng moketeng ona. Morao tjena CCMA e bile pepeneneng ka diqoso tsa hore ha e fihlellehe e bile e dia ho rarolla dikgulakgulano tsa basebetsi. We are here on this day to say we are welcoming all the workers that came here. As you can see, as you said, FEDUSA is having over 21 affiliates that are here today. Whether it's been bad, you can see now it has cleared, but you can see also in terms of the numbers, how the reinforcement is in terms of the union representativity. Really, this has made a really huge impact in terms of your take home within the workforce. Remember, most of this 9.5 is really not really a small amount, given the fact that, of course, it's not the first time that GEMS has really increased. We really went during the beginning of this year to demonstrate across all the provinces, just to demonstrate how really heavily affected by this. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 le lehae. Re ntse re le ditabeng tsena tsa basebetsi re fumana hore moetapele wa EFF Julius Malema o tshepisa baahi ba Marikana toka mohlammoga wa habo o busang. Malema o ne a tshetleha puo raleng ene e tshwaretswe Tlhapi Marikana provinseng ya North West. O buetsa tshola ka mathe merusu ya morao tjena ya lehloyo la melata. Ho ne ho hopola dipolao tsa batho ba bangata tse etsaetseng Marikana ka 2012 le mathata a tobaneng le basebetsi ka kakaretso. For as long as the EFF is still alive, Marikana will remain alive, and one day Marikana will receive justice. The day the EFF takes government, the people of Marikana will receive justice. E mong wa mahlatsipa a Marikana Xolani Nzuza o re toka e lokela ho phethahala. Hore mafumahadi a mang a ile kgotla hore a fumane dikarabo hore balekane ba bona ba hlokahetse jwang, empa ba bolellwa hore ha ho nyewe kgahlano le sepolesa. O re ke ka ho a tlang ho voutela EFF. Malema o betsa seolla ka bohale merusu ya morao tjena ya lehloyo la melata. I'm not going to take a pregnant woman out of a clinic because she's not South African. She gives birth of an African child at the gate, and that child dies, and you want me to do that and be proud? We are not saying any Zimbabwean, Nigerian, Ghanaian must bring crime here. The same way no South African must bring crime here. Anyone who brings drugs, South African or Nigerian, must be dealt with according to the laws of South Africa. Not mob justice. Malema a re setshwantsho sa molao sa EFF se tla atleha parlamenteng. Ho sa le jwalo mopresidente wa AMCU David Mathunjwa o tshetletse basebetsi puo Marikana moo a bontshitseng ho se thabiswe ke tsamaiso ya parlamente ya naha. Tirelo e simolotse ka tshisibalo fa badiri ba ne ba gopola ba dira moepong ba le 34 bao ba bolailweng ke sepodisi ka 2012. Fana ye me gaufi le lefelo leo madi a badira moepong a tshologetseng mo go lona. Mathunjwa o gateletse kemo ya mokgatlho ono ya gore nto ya go bona kgololosego ikonomi ya naga eno e santse le kgakala. They ran and to regulate the domestic workers for 22 rand or 23 rand. Then the question is, why are they afraid to touch this multi-international company? Because the very same workers, their tax bracket will be high, and also the government will benefit from pay as we earn. That's a question. It's because they are part of these mines. They are black economic empowerment beneficiaries. Mathunjwa o rotloeditse maAforika Borwa go dirisa divoutu tsa bona ka botlhale le go ba gwetlha go tshegetsa lekoko le le sa tswang go tlhamiwa la Labour Party of South Africa.
We gave them opportunity to say, please, look at how the conditions of the employees in this country are so worse, are so bad. Could you please make sure that the Mine Health and Safety Act is being amended? Look at the Labor Relations Act. It's very much draconian towards the working class. How can you change that? And they've never done anything. So we are redressing instead of moving forward. So then on 2023, after all these marches that we had of the Section 77 NETLEC certificate of all the provinces, is where then on 2023 we called a special congress to form our own working class Labour Party. Le fa tiragalo ya matlhotlhapelo ya 2012 e santse le sesupo segolo sa dikgwetlho tseo badiri ba lebanweng ke tsona, badira moepong gompieno ba ne ba tsepamisitse megopolo mo dikgwetlhong tse dišwa tseo di aparetseng lephata la meepo. We are facing more challenges underground in terms of Mine Health and Safety Act that we demanded in 2018 that it must be amended, and also Labour Relations Act. We are demanding all those acts to be amended in government, but no one is listening to us. So as workers, we are facing more challenges. People are getting injured, are getting killed underground, but the employer doesn't get punished. It's only us as workers that will get punished. So there's more that need to be changed. We are having a big concern about Northwest province because it's whereby platinum is here in Northwest, and this place of Marikana we're supposed to be developed. Salefo Mathonja o ikuetse gore molaotheo wa naga eno o kgapelo kwa thoko go letla baagi go tlhopha moporesidente wa naga go na le gore a tlhophiwe ke makoko a dipolotiki. Thabang Morutlwa, SABC News, Marikana gaufi le Rustenburg. Mo sa le jalo re fetela matšhabeng go lekola gona letsatsi lena le ketekile jwang ka tlale o e latelang. Ho fihlela selemong sena ke basebetsi ba private fela South Korea ba neng ba natefelwa ke phomolo ya kajeno e lefellwang. 해마다 저희들은 5월 o re selemo le selemo ba keteka letsatsi lena. O re bohlokwa ba ho keteka letsatsi lena ke ho pepesa ditokelo tsa basebetsi le bao e seng ba kana go tsohle bao ditokelo tsa bona di ntseng di sa ananelwe. Afrika teng mo presidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o phatlaladitse merero ya ho fetola leano la naha la basebetsi. Through our national labor migration policy, we are promoting safe, orderly, and mutually beneficial labor migration. Engagements with countries on the African continent and beyond leverages on Zimbabwe's diverse human capital base and reflects ongoing efforts to protect our citizens within the global workplace. As we reflect on these achievements, we must also reaffirm our collective responsibility to build the future we all want. Argentina teng re fumana hore basebetsi ba bile kgahlano le bofuma. Lamentablemente hoy en Argentina la situación económica. O re maemo a moruo wa naha ya habo a mpefetse. O re batho ba kgenne hobane ha ba kgotsofala. Ho sa le jwalo ba itseki ba naha ya Philippine ba re ntwa ya botjhabela bo hare e fediswe. Cuba le Turkey basebetsi ba nnile ba ipelaetsa kgahlano le mathata ao ba tobaneng le ona. Moike boela ke o amoela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le hae. Ba ai ba Vosloorus e Ekurhuleni ba ile ba kena boipelaetsong ho latela o nyamela ha monga lebenkele la Spaza Mazwi Khubeka ya qetetsong ho bona kgwedi e fetileng. Ho nyamela Khubeka ho amahangwa le dikgohlano tse teng tsa beng ba mabenkele a dispaza sebakeng sa habo. Batswadi ba sithabetse maikutlo Ekurhuleni ba re ha ba robale bosiu ka mora hore mora wa bone a nyamele mathwasong a kgwedi e fetileng Vosloorus. Mazwi Khubeka o ile a ya bankeng ka la pedi Mmesa ho ya beha tjhelete e tswang lebenkeleng la hae la Spaza. Basitshela bakhala ukuthi hey nangumntana ethu solahlekile. Re dumela hore o kotetswe ka mora hore a hane ho fana ka lebenkele la hae la Spaza ho moahi ya tswang Pakistan.
ka mora moo ke mo re ileng ra hlokomela hore o nyametse. Mongwe wa baetapele ba baahi Themba Mnisi ya tsejwang ka lebitso la Vota o re ba nkile qeto ya ho bella diphapang tsa dipolotiki ka thoko e le hore ba thuse lelapa ho fumana mora wa lona. I took an initiative as a concerned South African on what is happening in our country. How many of us that they must be kidnapped? Because the kidnapping is not goes with the political party. It's something that is happening to anybody. Balelapa ba re ho buima ho robala ho tloha nako eo mazwi a neng a nyamela ka yona mme ba rapela letsatsi le letsatsi hore a kgutle a phela. Each and every second. O re rapela letsatsi le leng ka tshepo ya hore mazwi o tla kgutla a phela. Baahi ba boetse ba ipiletsa ho mmuso hore o kwale mabenkele a dispaza tsa baahi ba tswang dinaheng tse kantle sebakeng sa bona. Ba re haeba sena se sa etsahale ba tla nka bohato ka bobona. Ha re fetela Lesotho teng re fumana hore tonakgolo ya naha ena Sam Matekane o entse diphetho tse kgolo kabineteng ya hae ke matona a mararo a keneng ka mora hore ho tebelwe a mabedi. My role is to ensure that we generate more power using the natural resources that we have, such as the water resources, and attract new industries, such as the data centers. Because when you've got more energy, when you've got more waters, when you've got cool weathers in the mountains of Lesotho, you've got a very good mix for the data centers. Like you said, it's a very big one. The challenges are there, we all know, but I'm trusting that we just need to sit down and maybe see where we were, where we want to go, and how to get there. So I think it's just a matter of us sitting down and making sure that we build a good relationship with our neighbor. Khasu ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le boifo rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena bolupi bo latela ka lefumutaung ke o taba. Citizen Jambe ke leboa ba boima duma hotsa belepi semba jeno o tlokomele hore pula tse matla di ka lebella fela boholo ba karolo e ka bo botjhabela hona ha mpa fela shebile ka polokwane ho tla pula tse lebele se ntse shebile hona ka hore ka pa botjhabela e fita hona ka hore ka pa leboa le hona ka hore ka pa bophirima ha pula tse lebele se ho sane ha pula tse lebele se boholo bana hantle fela le hore ha o shebile boa le hole e tla fela marumo na le mane ya shebile hona ka tekong ho tla jala ka boholo ba Free State se sala ka Pintone le teng ha pula tse lebele se ntle fela hore shebile mabopo a ka hore ka pa bophirima e tla fela mafatsane a iteleng a dadu mar se shebile hona ho sane ho hlakile hore ha o petse lebedi go lebeletse fela moya ena e matla mabopo a ka o kapa bophirima le ho sane se shebile hona re kgateng teng mahloki di la ha sa maoto bolo ba gauteng o hlakile hore semba ka jeno le hona o sane se o tla batla go batla ba re khati di phama fela go mashome a mabedi a mse emihlano o pakang hore o tla ho futhumale ya re bakala ka tha ka ro ho Lempopo le teng o hlokomele hore ka maru mona le mane le mokopana se shebile hona ka ro polokwane le teng tla re khati di phama fela go mashome a mabedi a mse emihlano ka o fela shebile ka bela le hona re ka thaba zimbele teng o tla hlophole di khati di fitla fela go mashome a mabedi a mse emihlano ka o fela Carolina le mashishing ka mafatsane fela a jadileng re shebile hona ka emele ho tla hlobat semba ka jeno empa re khati di phama o sane phama fela ho le metse e robong ka o fela ya re ba ka thaka ha ho tekong re shebile Fryhead le Olundile teng o tla hlo ipholle fela re khati di phama empa re shebile hona semba ka jeno le hona o sane o se re shebile ka Kokstad e tla qala fela ka tshelela go fitla ho mashome a mabedi a metse America o fela pa ka ngro tla hlophole re shebile hona ka Komane hona ka Maletsai tla hlo ba di khati fela qala fela ho supa ho fitla ho leshome le metse e supa ka o fela ho pa ka rang le teng o tla hlo ba di hona ha tsala o tsa ramele hona ka Botho Quest o tla hlophole re khati di phama empa bo simba ka jeno le hona o sane o se nga re shebile hona ka Linksburg sense ke sabla hona ha re ka ha re o tsa ramele teng o tla hlo ba di hona ha tsala re shebile hona boholo ba apentene hona fitla hona ka re kurumane o tla hlophole re khati di phama fela ho mashome a mabedi a mse mhlala ka o fela sa talente e tla qala ho nne o pa
ka ro tla hloba tu simba ka jeno le hona hosane seng ba ri phama di phama fela o mashome America fela hak Freestata Bloemfontein se shebelona ka Bothaville le hona ka Kroonstad le teng hlokomele ro tla hlopho le boholo ba re kgate di fitla fela ho mashome a mabedi a motso o mong ka fela shebile hona ka vepena re sentse tshabela hona ka le tamong la kharipi simba ka jeno le hona sa no seng o hlokomele ho tla hlo ho bate antse re shebile hona ka hona ka Northwest le teng hlokomele le teng o tla hlo iphole fela ho sa nka re shebile othodala o tla jala ka sa re next sentse tshabela ka Tosca o hlokomele re tla hlo iphole fela ho sa nka bo bisa bolipela ka lo ha be etso khotso